Kako smo na početka izvijestili, izvršen je bombaški atentat. Idemo sada izravno najbližem mjestu događaja, uključujemo uživo našeg novinara. Ono što bi se moglo pretpostaviti da je bomba bila aktivirana na daljinski upravljač. Nisam došao da bi stajao sa strane i posmatrao, život poluge izvlačio me, nisam tapkao, ja dobro znam za pakao. Stigo sam onuda i zato ova muda spadaju u svjetska čuda. Sve je puno juda, vole kukata i drukat, pa od usta prave guzice kad daju sve za dukat. Stoga nemoj mi kukat, pričat basne jasne krasne, kako nisi nikog cigo i sve stiglo je iz mase prase. Čuvam svoje karte, zase mijenjam igru, spuštam ih na stol, tek kad ulozi se dignu. Ja sam imun na sve stresove, ljude ne šaljem u ljesove, al daj mi bit da ih razorim ko heksogen. Smiješno je, pomalo grešno je kad slušam tekstove, lošije zvučite čak i od jetre šeksove. Sve to je otišlo u nekom krivom smjeru, bez pokrića priče koje baš nemaju mjeru. Balkanski način, na život dodaj začin, danas svi su mračni, svi su opaki igrači. Najčešće znači, tu se ne zna ko je jači, svi brutalni igrači žive na balkanski način. Balkanski način, na život dodaj začin, danas svi su mračni, svi su opaki igrači. Najčešće znači, tu se ne zna ko je jači, svi brutalni igrači žive na balkanski način. Neću pričat o pištoljima, kreku ili smrti, jer svi prodavači magle za me odavno su mrtvi. Kike s ploču vrti, neka zvučnici se tresu, za sve žrtve ove stvari što su trenutno u ljesu. Ja imam kesu, reći sve u facu svakome, kopčate brzo ko da gledam HŽ vlakove, podiže vam plakove, nemam zlatne lance, tekstovi su drugčiji mi neko vaši same šprance. Svaki je gangster, sve u mutnom neki lovci, rafalna paljba, ali sve su sami čorci. Česti kao čvorci, previše vas iste vrste, onih unikatnih pravi ne možeš naći na prste. Pa si se krste ako nisi neko mudo, 50 Centsa, AliExpressa ili možda Snoop Dogg. Pomogo nam Bog da vode ove basne, kupiš gumene bombone, iz njih iskočiti gangster. Balkanski način, na život dodaj začin, danas svi su mračni, svi su opaki igrači. Najčešće znači, tu se ne zna ko je jači, svi brutalni igrači žive na balkanski način. Balkanski način, na život dodaj začin, danas svi su mračni, svi su opaki igrači. Najčešće znači, tu se ne zna ko je jači, svi brutalni igrači žive na balkanski način. Ulice broje žrtve, broje mrtve ranjene, ostao sam bez metaka, evo bacam kamenje. Tako je stanje jer na groblju nema mjesta, htjeli su i mene roknit, ali spasila me Vesta. Ekstra, od uvijek sam bio gangsta, jesam, izbušim ti auto, kasnije ga prešam. Pomalo smiješan mi je sistem sa Balkana, ljudi vole svašta slušati, a najviše sranja. Pa svakog dana čujem nešto novo in, likovi sa više laži nego braća Grimm. Tu ne može biti fin, mase grubo samo vole, tekstovi na copy-paste, sve je manje stare škole, ishlapljeni poput kole. Loše rime dajte, uživo si nula, a na Twitteru si fajter. Ma samo lajte, danas ne treba pokrića, jebeni igrači, ali svi iz gej porniča. Balkanski način, na život dodaj začin, danas svi su mračni, svi su opaki igrači. Najčešće znači, tu se ne zna ko je jači, svi brutalni igrači žive na balkanski način. Balkanski način, na život dodaj začin, danas svi su mračni, svi su opaki igrači. Najčešće znači, tu se ne zna ko je jači, svi brutalni igrači žive na balkanski način. A sve što radiš zapravo radiš na krivi način.